Maya pabengi po kay katamongan, at syuta na po king kalimang bengi ning simbang bengi. At kambeda po rin kay katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, iabetala po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Edgar and Lourdes Pineda and family, Mayor Rodencio Gonzalez and family, Ryan and Sel Martinez and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ronnie and Raquel Manalili and family. Para king good health ng Chuchi Azucena Vorsloy. Para king malalagwang kapaldanan dari, Felipe and Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Clener Bayani, Brother Pat Ahos, Brother Rolly David, Rosario Di Marucot, Carmelo Fajardo, Father Rolando Gopez, at John Carlo Tapnio. Para king special intention dari, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ditz and Lita David and family, Father Raymond Reyes, Hudging family, Amelia, Julie, Chloe, and Jude, at Ronald and Agnes Lau and family. Para king Kaladwadari, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lizelle, Magno, Cleotilde, Don, Aurora, Anasita, Jerry, Roberto, Juan, Josefina,
Kinlagyuning ipamponing anak, amponing banal na Espiritu, ing grasya ni ginutamong Jesucristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyagom, ning banal na Espiritu, mantabay kay kaingan, may pabengi kay kaingan po, at syuta na po king kalibot na, ning abebetamong pamagsadya para king haldo ning Pasko, syuta na king panglimang simbang bengi. Yabangatan ting mikakapata, bebe tayong matampang nga pagmasusyan, aminan talapat, pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran pamilunos na at kapatawaran ni nga pong Ginoo. Ginoo, uling pamakagyo, ing susubukan mila kapibabatan ding tao, pati ka susubukan mi pa kapibabatan, Ginoo pakalulo. Ginoo, ulining bagal ming tanggap, king kaburyan ng ipa mo. Kristo pakalulo. Ginoo, ulining kakulangan mi, kapanaligan, king upaya mong kanlung ke kami. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alangangga. Gloria in excelsis Deo. O Diyos, ning lugod at pakalulu, sa panmuking tuki, king alimbawa ng Maria, parating makasadyang tupad, king kaburyan mo. Kanitan tinggap ne, ing may pabalita, ay natad na ning anghel, matula ning tinggap, ing alangangga mong anak, at kitmon king sala ning kekang Espiritu, meging templo ne ning kekang amano, mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Peparalayang pasibayong mensahe inginu kang ahas, ngana. Adwan mo king ginungkya kang Diyos, king di na nakametong atanda, malyaring manibatan niya iti king kalalama ni lugal daring mete, o kaya king matas abanwa. King uli nanita nganang Isayas, lahi ng David, makiramdam ko sa pamakayagyo kaya kayo, inggisa na nyo la kabibabatan ding tao,
at patiwari ing Diyos gisanan yun naman kabibabatan. Ing mismo miyayang metong atanda para kaya kayo. Ing metong akayanakan a babayi milamnan niya, mga nakiyang metong alalaki, at ing maging lagyo na Emmanuel. Ing amano ning Ginoo. Paluban niya ing Ginoo, ya ing ari ning ligaya. Paluban niyang Ginoo, ya ing ari ning ligaya. Paluban niyang Ginoo, ing ari ning ligaya. Paluban niyang Ginoo, ya ing ari ning ligaya. Paluban niyang Ginoo, ing ari ning ligaya. Ing sabla bandining Ginoo, pati na ing sablang matsyuking yato, bandine ing meto sikluban, at ing sablang keti manok nangan. Ya ing kaniti menatagan, king libutad ning danuman, pekatikik ne talakad, libutad ning dayat malat. Paluban niyang Ginoo, ya ing ari ning ligaya. Paluban niyang Ginoo, ing ari ning ligaya. Nino'y makikatuliran mo kiyat king bundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid lungog kilub ning banal ng templo. Ya itang makamalinis agamat, itang makipusong dalise, itang emag nasa king dewakan, at emag salitang kalaraman laban king kenuman. Paluban niyang Ginoo, ya ing ari ning ligaya. Paluban niyang Ginoo, ing ari ning ligaya. King Ginoo tanggapyang kasaplalan, at kapatawaran king Diyos akeyang kaligtasan. Makanyan ing ugali ring tawong magdulap king Ginoo, ding malapit king Diyos ng Hakob. Paluban niyang Ginoo, ya ing ari ning ligaya. Paluban niyang Ginoo, ing ari ning ligaya. Paluban niyang Ginoo, ya ing ari ning ligaya. Paluban niyang Ginoo, ing ari ning ligaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Mekakeni, susi ng David, ibuklat mo ring paspul ning alangangga ng kayarianing Diyos. Ipulos ting bihang ning nalumdo. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ing Ginoo manatili ake kayo.
Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Inyang kanaman ng bulan Elizabeth, tinubod nining Diyos, ing Anghel Gabriel, karin Nazaret, ing metong karing balen ing Galilea. At inyang balita, para king metong babaeng makapangakong kasal, king metong lalaking milagban Jose, ay ba't king lahi ng aring David. Maria lagyunan ning babae, dinatangya kaya ing Anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing ginuat keka, at pepanmana na kang emonano. Tutuyang melingas nga sa lubi Maria, uli na ning tingamanong, sinabi na ning Anghel, at isip-isipa na nung naning kabaldugan na niti. Nga na kaya ning Anghel, Maria, ay kami tatakutan, uling meging malam yalub kaya kayong Diyos. Milamnan ka at ibait meng metong anak alalaki, at pamalagwan meng Jesus. Maging marangalyat mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa na yung ari ng ginong Diyos, antimoy David, api pumpunana. Ya, ing maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, ating kayaryana, ay mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria, king Anghel, makananong mapalyari iti, kabang ako dalaga ko. Pekibat na ning Anghel, datang niya kaya kayong Espiritu Santo, ating upayan ng Diyos, lilunga na ka. Uli na niti, mayaw siyang anak ng Diyos, ing banal, amibait keka. Lawen me, Elizabeth ang mag-anak mo. Sasabihan na rin tao, king ene mga anak. Tapos ngayon, kanam na, agyamang matuane. Uli nga lang bagay, ay ena apapalyarian ng Diyos. Halipa na ako ng Ginoo, nga ng Maria. Marapat sa ka na ako, tibay sinabi mo. At likwane ng Anghel. Ing maya pabalita ning Ginoo. Maya pabengi po pasibayo. Kumusta na kayo nga? Makakapit na tana. Makasadyan ako po kayong Pasko. Pilan ng 4 na mo kanya. At magpasko na. Den pong ilutuyo. Ing niliga. Ampoing uso pa ba yung kalami? Alatang mga lami kini. Sasalin na yata ka rin pisasaliwang king lililili. O kaya po rin kaya kayong regalo, makasadya na lang. Ating ko bang babalot? O kaya sobre na mo, retang nanong aus na retang kulay maluto. Well, ako po mananggapan na ako regalo. Pwede na pong padala king kumbento. Pero po ito pong ating kong makabalot makanyan, masanting mo naman yung sasabi may lagyo mo, eme anonymous. Anonymous. Ating metong babay, metong misa na makanya na okasyon, tinanggap niya pong regalo. At niya labi na regalo, alayang greeting card Kaya nga tila pong makanyang pamong card. Alaya, nabali nung may padala, niya biglat na, isipa na siguro, kayong kilub ka rin niyakit nung ninong magsorpresa kaya. At buklat na po, metong yung kwintas sa sangkasanting atin ng perlas kini, yung perlas at yung itang pendant na perlas, sa kibat kwintas makanyan. Unang diyang nanapong laben na, diyang masayang ikit na yung perlas, may lungkot siya kasi alayang ikit lagyo nung nukar niya ibat. At yung kaya lungkot na siyempre, patsema kanyan, nung baro ng ibat siya kitang may jowa na o ninumang itang kaburina, buninin naman tang amanong I love you. Ano yung ala? Nyagyang ating pong kwintas, mamasanting, malungkot siya kasi lang greeting I love you kaya.
Ini pong kaya katamong ebanghelyong ini, o ini, ing umpisa na, ing kaya katang binasa, metong niya pang greetings, ing pamamugi ning anghel kang Maria. Bayo ne, ibye, ing regalo, sinigurado na pang anghel Gabriel, ing pinugaya ne, at nung nukar niya manipatan, iting greetings. Rejoice nga na, nuwan ka, Maria, nuwan ka karisablang babay, pepan umana nakangusto ning Ginoo. Kimpong nga mano tama yung na sabihin ta, tumula ka Maria, mahulaga ka king Diyos, at kaluguran na kang kaluguran, labs na ka. Makanya niya po ini. At ketang amano nga itang ing Diyos, dindam ng Maria, yung kaluguran ning Diyos, karin manibatan detang aliwang balamo blessings. Ay ba't king meto mong pibatan, king Diyos mo. Nya itang blessing sa tanggapan ng Maria, metong niya mo penibatan, king Diyos alulugod kaya. At uling kaluguran ng Diyos, inya makanyan tanggap ya pang grasya of blessings, uling ng Diyos malugod siya kaya. Impong grasyang tinggap ng Maria, uling banalya, uling mayapya, uling kakaibaya kareng babay kanita. Adi, nuneng Diyos, likuran ni Maria. At yang pinili na para kaniting misyon. Ing nanumang tinggap ng Maria, uli na ning Diyos sa linugod kaya, king nanumang merituna. Anya, agyan po itang pangabait ng Maria, alang bakas kasalanan. Naman, iba't kang Marita, iba't king Diyos mismo. At ing pamaging ima ng Maria, king talapagligtas. Naman pengayin tuliran ito, uli na ning mas mayapit, mas banal. Ali, na ning Diyos, biryana na, huling kaluguran ni Maria, kaya na binye, iting regalo ng pamaging ima, ning talapagligtas. At siguro, sukat, uita mo na pong labenta mo kaya katamo. Potang kaisipan tamo niya, mabibless tamo, niya tatanggap tang grasya, kasi deserve tamo. Mag-behave ta naman, maging mayap ta naman. Timo ako, pari ko, mag-serve ko king apo, niya bindisyonan na ako. 36 years na ako kanina, niya kailangan blessed na ako kasi mag-serve ko kaya. Po makanita. Makanita. Anya, mabibless ko, huling nung nanamang kararaptanan ko, huling nanamang depatan ko, pari ko, huling mayap ko, huling banal ko. Noon huling ng Diyos, ligura na ako. At pigkalub na ka na ako, at regalo na ka na ako, ing pamagpari. Kaya yan may nibatan, king nanamang apagmaragul ko. Lugod na ning Diyos, ing sangkan, lingeganagang nanuman tatanggapan ko. Nya, makanya mo naman po kimbalang metong kaya katamo keni. Engineer ka ngeni, uling mautak ka, uling magaling ka kesa ka rin kaklase mo. At siguro, hanes na ka man, kaya kang pangatao. Alima kanta. Ligura na ka ng Diyos, inyapig ka luman na kang kabyasnan. At iyang ginawa kaya ka, bang maging engineer ka. At nano pantatanggapan mong grasya, ini, tanda na mo, kaluguran na ka ng Diyos. At makasalali, king nano mang dapat mong kayapan. Siguro nung ating kangagagawang mayap, ini mo, ing pamanyokli, king kayapanan ng Diyos. Nung nano mang ngayon, pagsikapan mong maging matulid, ini, uling, bakit na may kautang alabyo Diyos kaya ka? Ali, nune, iya mong kapasalamatan king Diyos, king pamaglugod na kaya ka. Yan po kareng mikwalta ngayon ni Keti. Nung mikwalta ka, aliwa uling, kasi mamurait nakan maglopong kaparang tao, nakan magbudol-budol, nakan manyamantala, binles na kaning apong Ginoo, mikwalta ka, makanta. Kaluguran na ka ng Diyos, dinina na kang kabyasnan kang business. At uli na yan,
uyan, pepasulungan ng business mo. Ing sablang, kaya kan tigap ngayon ni, ing sangkan, uling kaluguran na kaning Diyos. Nya kaya katangan po, yan mo naman sanang akit tamo. Uling i Maria, aliwa mo iliguran ng Diyos. Aliwa mo kabud iya, ing binukod na. Noon itamongan, kabukod-bukod tangan. We are all unique. Mi aliwa taking balamet, ating balametong kaya katamo, busaling makailiwa taking metong at metong, kaluguran na katangan. Aliwa mo retang mayap, aliwa mo retang biyasap, aliwa mo ring mga lagumpang mga santing, itamongan, kaluguran na katangan. At nung nanong at kaya katamong ini, uling king lugod na, king nanamang agawata na, king biyata mo. Anya, nung makananong ni Maria, di pigkalub ning papil, maging imaning tagapagligtas, di na yung papil king biyana. So makanyang tamo naman po, ing Diyos mismo, amigdalang kaya katamo, bait nakatakit king yato, for a certain purpose, for a certain role to play, king biyata mo. Itamongan atin tang kanya-kanyang makatulid, dapat gawan, king biyakete king yato. Pwedeng eta para preo. Nya, buri sabihin nini, atintangan lugar king Diyos. Aliwa mo kaming pariting lugar kaya. Aliwa mo ring madre, aliwa mo rin ang seservisyo king pisamba. Itamongan. Potang kayo po, manakit ko kareng construction site. O kaya kareng opisina, makakabit. No vacancy. Buri sabihin, nakamakapag-apply ka rin. Nakamakalog. Hala, nakang lugar ka rin. Yan, nakakatok-katok. Era kakailangan, buli sabihan. Pero kaya nga pong ginuwi, nasabihan no vacancy, makabuklat siyang pasbol na kaya katamongan, bang maging trabahador na katang. At itapin, di rin nakatang kanya-kanyang papilan king beket king yato. Uling kaluguran na katamo, at inyang binye kanya-kanyang kakayahan, katalinuhan, gelingan, talento. Bang di na nakatang kanya-kanyang dapat ang papilan, ketiking yato. Amen? Uy, kayo po ba doon yung papilyo ketiking yato? Balinat, bait na ko ng Diyos ketiking yato. Opo, among, baka tapo magpakabsiko palagi. Nga mo o tama kanya yung balo mo. Opo, baka tapo tutut ko. Hindi na niya. Maulaga po yung kang Maria. Biklat na yung puso't pinulubana. Para kang nanumang kaburyan ng Diyos kaya. At kaya kataman maulagay, buklat tayong puso't pinulubban tamo. Baka dandaman tamot, akwatang malino, nung nanong pagawa ng Diyos, kaya katamo, ketiking yato, uling itamongan, trabahador na katangan, atintangan lugar, king banal ng kayarian. Dapat yung kadwa na po nini, asang ka-importante itang greetings. Itang greetings sa ita ning Anghel kang Maria. Nang kayo po tayo tapapansinan, asang ka-importante itang greetings mo naman king balang metong. Itang pamamugi at aking balang metong, itang kumusta na ka? O kaya, kagaling mo, ayal benda ka kitang games mo, mga yan. O kaya, congratulations, pasado ka king board exam. Kaya sakit ang kakit mong mabihasa ya, magaling ya, magtagumpay ya. Kaya sa aking acknowledge mo, ang pong ya-firme kitang gagawa na uli niningingit mo, panjiran mo, king kabobo mo, wala ka mambalo, wala man yung gawa mo ngayon. Ining kaya katang ebanghelyo ngayon, tuturuan na nakatama namang mabihasang pugayan at maging matula king agagawa ning balang metong kaya katamo. At iparandam ing kaya katamo ng pamipuhulaga at lugod king metong at metong. Kasi patsi makanyang pinggewa tamo king metong at metong. Bubus sa itang moral ng importante ya maulagaya, he is or she is love. Just imagine nung balang tao, malino kayo ito, mas mag-perform ya king biye. Mas inspired yang manyaw gawang kayapan kimbeke king yato. Inya isang makanta nung we know how to affirm each other at iparandam yung lugod king metong at metong kasakit ang palmuran me, panyiran me.
O kaya babasusan me, pandikdik me, lalaitan me. Imagine nung we affirm each other at parang daming ulaganing balang metong at paing lugod kaya. Imagine nung makanano yung kasantinging yatuta mo. Inya, ini pong ebanghelyo tamo totoo, kaya nakatamo naman darala. Bisamat etaya tama itang Pilipino etama ilig magrit king balang metong. King pong Amerika kasi hapansinan ko. Di mo, kasalubungan may king mall o king department storing metong Amerikano. Mag-greet na kayo, good morning. O kaya, tsoka king park. O kaya, mag-jogging ka king kaya. Pata may pasasalubong na, good morning. Uling kaya katampat siya, uling may kakilala. Ala, alang greetings kaya katampat, mala marineta mo yan. Pero, good to try. Tapong makanta, diyan may kakilala, good morning, kamusta kayo? Tapong makanyan. At labi nyo po, detang palagi yung kakasalubong. Lalo na, kakasalubong yun palagi yung mimit. Pero alam mo, subukan niya po, pugayan nyo la. Diyan, good morning niya mo, kaya kumusta ka? Labi nyo lang na maging reaction na. Ako po, patse makanya na misa, kasi mag-procession kami Batang kayo, makatimang kayo. Siyempre, tumimang ko naman. Enak mo magpa-cute. Something na nitang we greet each other. Kitang mayumong timan. Kaya ba't dumapit siyang anak, akit kiyang anak, diyang bless kya mo. Para ka na ako po, asang karagula, epekto yun Ako, asang karagula, kasanting epekto po, atang makatimang kayo, gigreet na ako. Lala, kitang anak, kitang makantang edad, panandamana, kimpisamban, welcome na welcome ya. Kabilang ya at kayabe ya. Anya, ini po yung kahit tamo na, little, this is just a little acts of kindness. Pero kapamilatan na po niyan, mas sumanting yata yung yato, nung makanyan, gawan tayong makanyan, little acts of kindness. At makasawta mo para ikasaya, ikapayapa ning mabilog ayato. Amen. Ngayon po kaya katanang yatad, kaya nga Panginoon sa batang kaidwanan nga tamang makibat, Ginoo, isa jaming balayan mo, kingkekang panyatang. Baning Santa Iglesia, parati ning parehong ipahayag Jesus, anting anak ng Diyos, at anting anak ng Maria. Manalangin taking Ginoo. Baning yato, salpantaya yakang Kristo, ing anak ng Diyos, dapat kiglinet beit ning Birhen Maria. Manalangin taking Ginoo. Banding sablang pamilya, matularing tanggapan i Kristo, ing anak ng Maria, kapamilatan ning pamananggap ng mitmong lugod, king balang anak abinyening Diyos. Manalangin taking Ginoo. Ban itamungan, makapagsadya tamo parang pangabait ng Kristo, ing anak ng Maria, kapamilatan ning pamananggap tamo kang Kristo, karingke katang puso. Manalangin taking Ginoo. Ngenya duan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa ipami, anting katuparan king malugod mong tangka, gawa mo kaming galame, ning kang pamilya, anong ni Jesus, kapatad miya, ati Maria, ingin dumi. Gawan mo keng maganaka at mapamintong galame. Anti mo, ingalimbawa, ri Jesus at Maria. At yadon mi, king kapamilatan ng muring Jesu Kristong ginumi. Amen.
ganda, kasalanan mi patawaran. Iginunaran ya, iginunaran ya, iginunaran ya, naran ya, Isatya dalananing Ginoo, mundok-pundukan patagan lang, pandibulalak ligaya ning Ginoo, ating sapla itiya kita. Iginunaran ya, iginunaran ya, iginunaran ya, naran ya, iginunaran ya, ikong saplang manaliking Ginoo, eko agad masisiralo. Datangya Ginoo kambening sikanan, datangya kambening ligaya. Iginunaran ya, iginunaran ya, iginunaran ya, naran ya, iginunaran ya, Mukyat ka king mata sa bundok, umasayang tupod ning syon. Ikuli sa king balitang masanting, isika ning pamaniawas mo. Iginunaran ya, iginunaran ya, iginunaran ya, naran ya, iginunaran ya, iginunaran ya, iginunaran ya, Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy, paming miglalang, tanggapan me sa itingayin adaraon mi, mananasanang ingi karisyang pakisuluan mi, idala na kami king biyananganga, apagtulapan mi king kasalpantayanan at kapanayanayan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumin. Ang ginumanatili ake kayo, yat na yoreng puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos ta. Tunepin karapat dapat at matulin, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin.
Oy pa, Diyos king alangang adobos mayupayam, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pisyag na ring sablang propeta, ing kayang panyatang, dela nening endong birhen king kayang sepapunan, kambening alang kasimpalang lugo. Si Diyanang wanatala paminyaging kayang panyatang, at pepakilala na karing tao, inyang dinatangnen. Huli ninge mo na nung lugod na kaya katamo, kit mo nakatamong tulak, ginipagsadyan tayong pagmasusyaning misteryoning kayang pangabayin. Kanita, potang datang nem, das na nakatang masigasik makabante at manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Huli nita, kambering sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe lang tok ng babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin, king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti, kung an minom ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan, amibubu para kaya kayat para karing sablang tao, banketa may patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyabli ng mebyen ing anak mo. Daraw mi kaya kaiting tinapin ing biyating kadis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabayang pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap yakin lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakamula naman, ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, ading sablang mayang na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakadulwan mo kamingan. Gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king bialanganga. Ban kaya ng Maria, ing birhendo ning Diyos, kambe ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malumong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan na lugod, king ipa karingamanong tiruling Ginoo kaya katamo. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan, naning luwen mo ing kasalpantiyanan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pombilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alangangga.
Ing kapayapaan ng Ginoo man tabi sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po, o pugayan tayo ngayon rin, at susiping tamo, king kapayapan ng apong Ginoo. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan, kapayapan, kaya kaingan. Ning malugod at maganakatamang Ginoo, ing kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, nuan tamong kimbirana kaniting banal ng hapunan. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, dapat si kismay nga manamod, kumayag na ako. Panayan tayo po ing senyas nakikatamo ning asherets, bayo tamo pong tikdo karing kay katang luklukan at magpila papunta king pari o EMDC. Paalala lang po, hintayin po natin ang hudyat sa atin ng mga asherets bago po tayo tumayo sa ating mga upuan at magpila upang tanggapin ang banal na komyon. Salamat po. Wane Maria, ing anghel ning Ginoo, at iniyang bapalita, ing anghel ning Ginoo, tinatangya, king piena panibalita, Ginoo tatangya. Maria,
nakabuklat na. Nanong katakot mo, nung ingginuchoy aking biyemo, nung kingbiyatin kang takot, kapanatagan kaya pagkalu. Ala na kang pagtulapan, nung kiingpiyang santungan, nung kiingbetin kang kulang, piyemu kayayang ganapan. Nanong kabalisa mo, nung yaing kambilan mo, kalam na katmuan na ka, kingbe mo sad na ka.
panalangin to. Oy, paming malugod, ding pisulusulo mo king banal mong dulang. Pagkaluban mo sanang tunay kapayapan bilang kapakinabangan, king gimpanandang kapag masusyan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. At ulit po pag anaka, etala bibigbitan pa uli, deloklukan. Nakuntala po at bitbitan nyo yung basura, lanatin ko pong abiyanak, sigladan tamong miyugse po kareng basurahan, tamo panyingit at lalakwan king lele-lele. At ayan pingugal yan tamo, no karitaman munta, mantuntang basurahan, baka tayong kikatang basura, kumalat kayong paligid tamo, at makasaw tamo nga pa natin yan malinis, yung kapaligiran tamo. Nakal pong salamat. Ing ginumanatiliya ke kayo. Ido ko yorem buntok yu para king masusing bendisyon. Paniwalan yu king misa ng anak ng Diyos, iratang niya kay katamo. Panay niyong datang yang pasibayo. Mananasanang ing kayang panyatang, yatad na kaya kayong sana ng kabanalan, at itimawa na kayo ng kayang kanuanan. Amen. Ing Diyos gawa na ko sanang matibe king kasalpantayanan, matula king kapanayan, at alangkupas king lugod, sukat ding biyeyo. Amen. Masayata mo, uling kaya katang talapan at bus, sinatang yang may biye busal tamo, anting metong ataw. Potang datang yang pasibay king ligaya, ablasanan ako sanang biye, alangangga. At bendisyonan na kayo nga ng Diyos, amay ipahing tutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. May yari ni kaya katang kapag masusyan, umiatanang mikakalugod. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. At bingin ng Diyos, kaya kaingan po, mimingatongan pong pauli.